Tērā te tahua pūtea maroke rawa atu o ngā tahua pūtea katoa te toko ake rā i te pai. Ko te take pea, ko te pōkai kaha o te kāwanatanga ki te whakaoreore i ngā nama kia tai ai e ia te pīkau i aua namara. Hei tēnei wiki tonu nei puta mai ai te mahere pūtea a te kāwanatanga, kei a Jasmine Pearson tēnei pūrongo. Ko te rohe o Waitaha o na rū whenua me ana take pūtea, ētahi o ngā take kua pakarunga pūkoro o te kāwanatanga. Most New Zealanders have been through, know that too much debt's not a good thing. They're changing their own habits and their own borrowing, and they'll be wanting to see the government get its deficit under control. Kei te tono pūtea tonu te kāwanatanga i ngā pēke o tā wāhi. Te kaumā ono piri o nā tāra, te nama. Ki te āta wete tātou i tērā, ko te wahanga nui rawa o te whiwhinga moni hua o Aotearoa. Nō reira, me pēhea e pai ake ai ngā puka a te kāwanatanga. It's clear that the high costs of KiwiSaver, working for families and interest-free student loans are unaffordable in the longer term. Nō reira, kaore he pūtea hou, ka whakarere kētia ētahi o ngā kaupapa nui e kai nei i ngā pūkoro o te kāwanatanga. Pērā ia KiwiSaver. Ka mau tonu te pūtea kākano, heoi ka whakaitia te kōhā tāke. Ka riro kē mā ngā kaimahi me ngā kai tukumahi taua utu e pīkau. Well, I think the problem the government's got is that a number of these programs are very popular. They were brought in by the last administration, and John Key has said or made commitments to maintaining them in some shape or form. Ko tahi ira whitu miriona tāngata kai roto i a KiwiSaver i tēnei wā. Engari ko te pātai ia, me nā ka noho tonu taua rahinga. Arguably, you could say the tax credit incentive has not been well understood by New Zealanders, but anything that makes it less attractive to participate in the scheme, and particularly to join the scheme, is not likely to have a positive impact on savings. Ka taka hoki te toki ki runga i te kaupapa whānau. Engari tērā pēr he oranga kai roto mō ngā whānau pōhara. What the changes will be is targeting the Working for Families program more to lower income families. In terms of the impact on the average New Zealand family, I would expect that for those with higher incomes, any tax credits they're receiving or any support they're receiving will be reduced. Hei te tai te tātou ki te ai i ngā hua o te tahua pūtea. Jasmine Pearson, Te Karere.